cyane duhite twinjira neza cyane mu ikipe ya Chelsea. Ku mugoroba habaga umukino ikipe ya Brighton yakira Chelsea kuri the Amex, the American Express Community Stadium. Ikipe ya Brighton mu rugo birangira yatsindiye Chelsea ibitego 3-0. Ni ibitego bya Ferdi Kadioglu, uwo bita Jack Hinshawood ndetse na Danny Welbeck kwinjiye mu kibuga simbuye baterekamo ibitego 3. Liam Rosenio asafaringa defeat ya 5 nta gitego yinjiza. Yego nibyo Cedro ya equipe ya Chelsea ku mutoza Liam Rosenio yarazi cyo ahanganye nacyo by'umwereko bijyanye n'amagambo yaramaze igihe atangazwa yabari ku ruhande rw'afana bigaragambyaga ariko nanone still abakinnyi ku giti cyabo bavuga ko bizeye umushinga, bamwe na bamwe bakagaragaza yuko noneho usibye kwizera umushinga bagashyira n'umukono ku masezerano. Ubwo barimo ba Moises Caicedo, barimo ba Reece James, byari byinshi biri kuba muri equipe ya Chelsea. Ariko aka kanya aho tugeze bisa nkaho byafashe indi ntera. Yari match abenshi bari biteze reaction iturutse ku bakinnyi b'ikipe ya Chelsea n'umutoza nyirizina. Umutoza agerageza gukora impinduka, ntabwo twabonye barimo ba Cole Palmer-Germain abanza mu kibuga, ibyo ntacyo bitwaye bijyanye n'icyo ushaka kubona. Yaba ari Estevao wagize ikibazo cy'imvune kuri match heruka, yarakeneye iyo time out, ariko ku giti cyane nabonye ari line up mu byukuri yakabaye ijya kuri Amex Express Stadium ikitwara neza. Ugiye no kurana no muri reaction z'umukino, si benshi batidikanyije kuri line up y'ikipe ya Chelsea kuko ibibazo Chelsea ifite aka kanya Cedro birenze 11 babanzamo, kuko turi kuvuga equipe imaze match 5 zikurikiranya muri Premier League itsindwa, tureke no kunganya no kugira gute. Ibyo nkaho bidahagije, ni equipe ya Chelsea imaze match 5 zikurikiranya muri Premier League Cedro itabasha gutsinda igitego. Yego aho ngahita wibaza kuri equipe ya Chelsea kuri match nk'iya Brighton, uvuye kuri match United, City, Newcastle, Everton zirakurikiranye. Ikibazo cya mbere na mbere cyari uko utari kure mu buryo bwinshi, icyo ni kimwe. Icya kabiri cyari uko nabuke yubonye utawubyaza umusaruro. Icya gatatu cyari uko noneho udakire icyo bita ngo ni high quality chances, ya mahirwe afatika imbere y'izama gufasha guhita urebana n'umuzamu gatsinda igitego. Ejo nibwo twerekanaga hit map ya Chelsea guhera ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo 2026. Equipe ya Chelsea ugasanga passing sequences zabo we na mukanya gato ni nkabona ndangeza magnifique akaduhereze passing sequences z'abasore w'ikipe ya Chelsea cyangwa se equipe ya Chelsea under Liam Rosenio, ugasanga hagati cyane nimero 6, nimero 8, nimero 10 ni nk'umupira urimo uragenda usirikira, ugasanga muri box nta muvuma nyinshi Chelsea ikoreramo. Cedro niwe wakomoje kuri iyo statistique turimo turakora match, aho byageze ku munota 58 equipe ya Chelsea imaze gukora touche 16 zonyine muri box equipe ya Brighton imaze kugera almost muri 5 icyo ngicyo gita kikwereka equipe isa nkaho yubakiye kuba offensive, ninde equipe iri kuguma aho ngaho gusa irimo irarotatinga mu kibuga icyo twakwita recycling possession. Urafata umupira urawugumana nibyo, ariko urimo urakomeza uherekanya mu mande ibumoso iburyo. Nyuma Liam Rosenio avuga ngo we kept possession, we dominated, ariko se nkibaza insense impamvu yo kudominatinga kwiyara umupira igihe kinini niyi arakoze magnifique. Dore ngiyi hit map y'ikipe ya Chelsea kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo, abantu bareba ahantu hari umutuku niho hari buze kuba hari touche nyinshi cyangwa se passing flow, aho amapase menshi y'abakinnyi ba Chelsea anyura cyangwa se akorerwa. Urebe nko muri box ya adversaire ahantu hasa nka hari umweru cyane, urebe touche, urebe n'amapase yagiye yinjira. Zo ko Chelsea nigeze ikorera kombinezo mu ruga rwa adversaire kenshi gahagije kugira ngo igira amahirwe menshi yo kuba yatsinda ibitego. Urugero Chelsea muri match 5 ziheruka sinayo nziza muri possession by'umwihariko, kuko muri match 5 ziheruka ku mpuzandengo equipe ya Chelsea imaze kugira possession 4.2%. Niyo dominance Liam Rosenio yavugaga mu minsi ishize ntabwo iri kugira gute niri kugaragara. Icyo ni kimwe. Ikindi kintu cya kabiri, nyuma y'iyo possession tutari kubona nziza 4.2%, twegera imbere yateye koroneri 3 muri zo match 5. Ubwo umuntu nashyira ku mpuzandengo arasanga byibuze ni koroneri byibuze 6 n'igice muri zo match 5. Equipe ya Chelsea yateye amashoti 73 ishyira 13 yonyine on target. Umva ikintu kibabaje kuri match noneho ya Brighton byavuye kuri amashoti 3 ku mukino, noneho kuri Brighton byageze kuri 0 shots on target. Cedro ibikipe birimo iragana he, icyo tugishyire ku ruhande. Ndebye nyirizina icyo Chelsea irimo iranyuramo muri kino gihe, it's lack of a clear identity. Kuko dore identity kikora Cedro, tubona equipe ihusha uburyo
icyo ni icyambere. Icya kabiri tukabona ikipe ikomwa mu nkokora mu mikirere no kubura umukinnyi runaka. Akanya ikipe ya Chelsea irakubwira iti uwo bita Cole Palmer nawe urimo, Estevao nawe urimo, Joao Pedro nawe urimo. Ibyo ni igihombo kandi birumvikana. Ariko imbwiye line-up irimo Dilap yakaba yakora ibirenze ibyo yakoze. Iyo mbwiye Pedro Neto Lomba ukambwira Alejandro Garnacho numwe mu bakinnyi nawe waje ngaho arakina. Enzo Fernandez arahari, Moises Caicedo arahari, Romeo Lavia arahari, waje gusimbuzishyamo na Yesu ugerageza ko yakina. Nyuma yaho turi kubona Chalobah, turi kubona Gerard, turi kubona Marc Cucurella, turi kubona Malo Gusto, Robert Sanchez. Bivuze ko byibuze kuri equipe ya Chelsea ishaka gukora reaction twakaye tubona performance byibuze. Muri equipe nge Cedro sindi buze kwisaba umusaruro kandi maze match nyinshi itari kugira gute itari kubona. Ahubwo ndakubaza ikintu kimwe, byibuze se habaye icyo twakwita shifting performance, byibuze imikinire yo yahindutse. Ese uburyo muri kwitwara amashoti yiyongereye, on target ziyongereye, kure mu buryo byiyongereye, ese possession yiyongereye. Icyo ngicyo gatushyiraho iki akabazo. Nambona rero Cedro ibihe Chelsea irimo irinjiramo, Liam Rossini biharimo arinjiramo, ni byayo byo twita ngo ni no man's land. Aha ni hahandi ugera equipe ya Chelsea ikagufataho umwanzuro ni habe n'umufana n'umwe ujurira, kuko aka kanya zero progress. Kuko umuntu arakubaza Carabao Cup sindimo, ikijyanye na top 4 race bisa nkaho turi gutaka, Champions League nturimo, usigaje FA Cup sibyo, no kuba wagerageza gusunika ukabona imyanya yo ku mugabane w'Uburayi. Ariko se nyuma y'ibyo byose muri vestiaire equipe ya Chelsea ababonye message Enzo Fernandez yatanze, simvuga mu buryo bwo kuvuga cyangwa mu buryo bwo kwandika, oya, Enzo Fernandez yagiye ahagarara imbere y'abafana match irangiye, ubona ko Enzo Fernandez muri make nko kuvuga ati ibi ni ibiki turimo. Nyuma y'ibyo ngibyo ujye kurana abagenzi be reaction bakoraga mu kibuga batabasha no gusuhuzanya, abafana barababuwinga. Nimba hari igikorwa kibi cyanyuma kibaho cyaba ku mukinnyi na equipe, nuko nyuma y'intsinzwe kugira umufana gushyigikire avuga ati tukuri inyuma akubuwinga, kuko booing is a statement. Suko kwanze oya, abari kugweza ubutumwa bw'uko you below the worst, ntabwo uri mubi gusa ahubwo uri mubi cyane. Nkambona rero kuri equipe ya Chelsea akakanya hari amakuru agiye atandukanye dukesha barimo ba Graham Bailey, abarimo ba Matt Lowe bagiye batandukanye, uri kubona yuko bisa nkaho muri Chelsea bamaze kwemera yuko noneho kuri Ramos Senior amazi yarenze inkombe. So umusesenguzi bita Tim Sherwood, abantu baramuzi, yakiniye Tottenham, aba n'umutoza wa Tottenham, ubu ni umupandit. Tim Sherwood yavuze ngo Enzo Fernandez has become a player who only cares about himself. Enzo Fernandez amaze kuba umukinnyi wiyitaho wenyine gusa. Yego, nuko ngo niwe wenyine muri Chelsea wireba akavuga ati kusubundi ibintu ndimo nibiki. Nyine ibintu iyi koko niyo Chelsea turi kubona niyo ndi gukinira. Uwo ni Enzo Fernandez. Abantu babonye uburyo yagumye mu kibuga ku mugoroba, uburyo yagumye areba abafana, uburyo abandi ba staff members bo muri Chelsea baje bakamusora mu kibuga bamwihanganisha. Yego, abakinnyi bwa mbere baza bababuwi. Yego, none Enzo we ahaguma yazenza amarira mu maso, abafana bamukomera amashyi. Yego, we nawe wamubuinze, ari wenyine nawe wamubuinze. None abandi ba staff members baza kuhamukura kugira bitamera nka contradiction of emotions. Agenda babaye bamuha n'amazi ngwanywe, donc amanura gahinda inywa amazi bishire. So Alan, none ikindi cyo kujyaho rero hari inkuru ziri kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye zivuga ko muri Chelsea harabamo icyo bita agent meeting, inama ya rukokoma, inama iteye ubwoba yo kwiga kwazaza hariya mu Rosenio. So munakibaza birashoboka, bamwe baragira bati aho bigeze aka kanya, yego, Liam Rosenio imikino isigaye twamureka gasoza sezo, yego, ariko bakabona baba bari kudeclining, baba bari kujya habi cyane. Abandi bakavuga bati no, ibyiza nuko yagenda kare tukamenya niba muri iyi mikino inisigaye twahatanira European football. Ntabwo twari twajya kure cyane, dufite ikipe itari mbi, ariko twahatanira European football mu mikino inisigaye amanota 12 tukareba ko twayabona. Urugero rworoshye, ati niba asigaye imikino ine Chelsea ntabwo yabona amanota 12 kuri 12, aka kanya ufite 48, ikazasoza shampiyona ifite amanota 60, ikareba ko yaboneka amakipe 5 azakina Champions League nta gihindutse.
so bamwe bakavuga bati rero turamushyigikiye abandi ntitumushyigikiye ubundi wowe iyi sagura yibona uti ese Liam Rosenio uje vuba aha nawe byarangira yirukanwa. dore ikibazo gihari Cedro. Liam Rosenio mu cyumweru gishize ekipe ya Chelsea yakoze kampanye yo kumurwanaho ariko mbyite ariko mu kumurwanaho ni ukumukuraho icyo gitutu, ariko kuko Liam Rosenio yari ari mu gatebo kamwe n'ubuyobozi bwa Chelsea aribwo Blue Co, baravuga bati reka noneho duse nkaho dushyigikiye Liam Rosenio ko turi kurwana intambara imwe, tumukiza abafana, ni nabwo natwe turi buze kuba twikijije iki abafana. Kampanye yagiyemo barimo ba Robert Sanchez, yagiyemo barimo ba Kukurera, yagiyemo barimo ba Cole Palmer, we yanarenza akora interview agerageza kugaragaza uburyo yizeye aho Chelsea irimo iragana. Dore ikintu cyabaye, uwo bita Begdad Egbari afashe umwanya we araje mu itangazamakuru akoze interview yakora gukoze ireshya kose. Turika statement twanyuzemo z'uburyo yavuze body ya Chelsea uko ishyigikiye kandi iri inyuma yo bita Liam Rosenio. Aho sasa tuhagumye Cedro, hari ira statement yari crucial ku muntu wo bita Liam Rosenio, ariko ntacyo yari gufasha resultat z'ikipe ya Chelsea. Muri make icyo Chelsea yari ikeneye impinduka z'icyo twakwita umujyo ekipe irimo irajyamo ku rutonde rwa shampiyona. Cedro, wavuga ngo ushyigikiye umutoza, wavuga ngo ushyigikiye ikipe sava, ariko se ku kibuga arareponda. Kuko icyo gihe cy'abafana ba Chelsea bari bategereje, dufite crucial game ya United. Nekeza ko yari na timing, urumva ku giti cyanjye yari nziza mu kubwira abantu tugiye gukina na United duhanganiye imyanya, mwese muze tubaking ekipe yacu kuri Stamford Bridge, byibuze turebe ko twakurura uturi imbere. Icyo gihe Liam Rosenio araza kubitwa igitego kimwe adasubiza. Bati batoke ni United turi imbere. United yari muri forume mu mwezi ishize mbere yatsinzwe na Leeds. United irimo irakina iruhuka na yimukina ushanga rimwe. United ni Michael Carrick warumeze neza, ni Michael Carrick watsinze Arsenal kuri minutes, yatsinze City, ni Michael Carrick umeze neza atsinze Aston Villa. Muri make ama ekipe yose akakanya ari muri top 4 Michael Carrick yagize gute yarayatsinze. So bagasigara bibaza kibazo kimwe, ese kuri Amex Express uzakora itandukaniro? Liam Rosenio bigenze bite? None habuze ni shot on target. Dore ikintu gita kibaho ngaho Cedro, gihita giterura cya gitereko cyo ku backing umuntu, sibyo? Backing ya BSCK ING, backing kuburi inyuma y'umuntu, none bikaba backing ya BARK, sibyo? None bagiye kugutonomera, no kugutonomera, sibyo? Kugusakuriza muri uvuga ati twari tugerageje kugabanya igitutu, wowe ucyongereyeho. Muri make Cedro, turabizi yuko resultat yo ziboneka kuri United, nta mufana wa Chelsea ari gusubira mu muhanda. Abafana babyuka kuko icyo we bagusaba ari cyo musaruro mu kibuga, it's not corresponding n'ibyo uri kubabwira mu mapuro bya projet. Icyo kijye ku ruhande. Liam Rosenio yaraje ageze gute atsinzwe izo match. Aka kanya Magnifique natwereke match Chelsea igiye gukurikizaho ni Leeds muri FA, baracyafite Sunderland, baracyafite Spurs, baracyafite equipe ya Liverpool. Izo match nuzumva ni match ubwazo zitoroshye Cedro. Harimo izo za Sunderland zishaka imyanya myiza, hari equipe ya Tottenham irwana relegation, Liverpool irashaka top 5 cyangwa se uyite top 4, hari Leeds nayo kubwira iti bimeze bite, yenda yoshobora kwitsinda bijyanye n'icyo uri kurwana nacyo, nicyo nayihanganye nacyo. Ariko aka kanya ntabwo turi kubona icyizere cy'ibyo Liam Rosenio ari gukora muri ekipe ya Chelsea. Kuko aka kanya reka twibaze Cedro, hari ikintu ngiye nkunda kuvuga, iyo umutoza yinjiye muri ekipe ureba ibintu bitatu, ni nabyo sporting direction ya ekipe irebaho. Baravuga ati ese did you establish philosophy, washyizeho uburyo bw'imikinire, identity. Aka kanya ekipe yari ifitwe na Enzo Maresca, ubu twayitiye Liam Rosenio mu gihe cyo guhera mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kane, amezi 4 yonyine winjiye muri kontra yawe y'imyaka 6, wamaze kutwereka igitekerezo cy'ibyo wifuza gukina, ya double pivot watubwiraga, ya free flowing football, ya fluidity. Turi kuyibona ekipe iri kure mu buryo bwinshi ikabura ababitsinda. Ekipe iri gushota cyane, umuzamu wa adversaire akaba mwiza. Ese ekipe aka kanya byibuze ni nziza mu kugarira. Ese aka kanya tugiye kureba kuri possession, ko muri match 5 zeruka ufite possession y'ine kabiri, ntabwo ufite kimwe cya kabiri. Ibyo byo aho ngaho uri tayari
icyo bakakirenga bakajya kuri player recruitment ntabwo yaguze abakinnyi habemo hari abo yasanga bagahita bajya ku kindi kintu player development aka kanya Sedo tuvugisha ukuri mu mezi ane mu bakinnyi bari bameze neza ku bwa Enzo Maresca ku bakinnyi bari bameze nabi ku bwa Enzo Maresca aka kanya mbwira umukinnyi muri Chelsea wakwicara ukaba uvuga ati I'm proud Liam Rossignol uno mwana uno mustari yamuzamuriye urwego aka kanya umukinnyi wari uhari na Joao Pedro wari uhari mu mibare myiza kuva ari reba match ziheruka mbere ukagira ikibazo cy'akanya wapi sibyo uzirebeho uraza gusanga byari kwagukurana n'iyiminduka zibaye ariko mu gihe tugere mu cyo twita reality check none kuvuga tuti duhanganye n'iki Liam Rossignol yahise ataka natamvuga ni rero aka kanya what is your credit in the bank so ese ingwate yawe ni iyi ku kazi kawe ufite imyaka 6 kuri kontra ingwate ni filosofi ingwate ni ukuzamura urwego rw'abakinnyi ingwate se ni ukubura umutoza w'ibigwi ngo bakwizere ko uzaderivaringa first of all CV yawe ni kuvugira sibyo uje forme ni zikuvugira none n'umushinga wa Chelsea tuzi yuko uri nani patient utagira kwihangana ubwaho ni ukuvugira Sedo wasigaranye amahirwe make mu kazi kawe turi kumwe neza cyane na Gorilla Games muri Gorilla Games mbambabwira ko ari ukunyura kuri eshatu akadomo play Gorilla Games akadomo.com cyangwa se ukanyura ku kanyenyeri 878 urwego ukabetinga kina mu rugero hamwe na Gorilla Games mbibutsa ko abantu munyura ku kanyenyeri iyo iminoti bafashe ya USSD code wowe uramamagara kuri 0788 19 8 0788 19 iyo ni Gorilla Games. Hanyuma mbibutse ko Airtel rwose niba ufite sim card ya Airtel reka nkubwire ko internet ya Airtel biroroshye cyane na amafaranga make ku mafaranga ya 3,000 bago internet y'ukwezi kose internet y'iminsi 30 ku mafaranga 3,000 bakagwa gigabyte 30 bivuze ko Airtel irahari kugira ngo ibanezeze na kanyenyeri 255 urwego ukagura internet ya Airtel kanda kanyenyeri 255 urwego ku mafaranga 3,000 ni gigabyte 30 zimara iminsi 30 iyo ni Airtel. So arana umuntu ahita yibaza rero hari amakuru ari guhuza Chelsea n'umutoza Diego Simeone mu minsi yashize yagaragaye avuga ati I can imagine myself managing Inter Milan one day. Ati njyewe njya ntekereza ko rimwe nzibona ndi gutoza ikipe ya Inter Milan. Ikipe yakiniye. So Diego Simeone akakanya hari amakuru avuga ko mu batoza bose Chelsea yabiri kuraranganya amaso Diego Simeone arimo. So byashoboka ko Diego Simeone twamubona ava muri Espagne nyuma y'imyaka itari mike akaza mu Bwongereza mu ikipe nka Chelsea mu mushinga wa Chelsea. Impamvu yaya magambo nekeza ko Cedro uyazanye kubera yuko bisobanuye ko Diego Simeone ne time nawe yagenda arashoboka. Yego. Hari amakuru ahuzo bita Diego Simeone n'ikipe ya Chelsea ariko sinabwo bwa mbere bibaye amurinkinga n'ama equipe yo mu Bwongereza by'umwihariko United na Chelsea. Yego. Ariko akakanya reka dukora icyo bita ngo ni facing reality Cedro. Equipe ya Chelsea akakanya iyo ufite umutoza Thomas Tuchel ukaba wamurekura ku mpamvu z'uko mutari kujya mu mujyo umwe, ibyo ni byiza, ni igitekerezo cyawe, uzanya aba sporting directors bashya, muri abakire bashya, imikorere mishya, projet nshya, imigirire mishya, sava. So uzanyo bita Grand Potter muzanye n'ikiraro kigukura kuri babatoza twakwita ngo bibikombe bibishyitsi batajyana n'amaprojet ya equipe bo bashaka kuba aba manager. Wowe noneho uzanye umucoach ari wende Grand Potter umaya kontra igihe kinini. Grand Potter araje uguza abakinnyi ugiza abukuramo sava. Grand Potter resultat zibaye mbi uramurekuye sibyo. Uzanye uwo bita Mauricio Pochettino sibyo. Ubwo ndi kuvuga aba permanent coaches. Uzanye Mauricio Pochettino akweretse yuko bishoboka yuko yahatana ku rwego rw'icyaha afite ako kanya. Nawe urabyemera ko sezo ye itari mbi ariko gusabye ibiganiro ngo mwice no musesengure muganire byimitse mubwe utese icyerekezo cya Chelsea niki. Bagati I understand your project. Nayo bayemo muri Southampton si Chelsea. Nayo bayemo muri Spurs si Chelsea. Sibyo ariko noneho ndabyemera yuko muri umushinga murimo nabo bayemo muri Spurs ariko njya kuri finale ya League mbasha no guhatana Premier League na za Leicester City na za Arsenal ariko mara n'imyaka hafi 5 ikurikiranya nabura ku mugani burayi mbasha guhatana.
icyo ndi kuvuga ni iki Chelsea mufite amafaranga mufite iyo pulling power mushobora kuba mwakwenteresa umukinnyi ukomeye so kubera iki mutajya muri defense yanjye mediane yanjye mukanyubakira urutirigongo mukareba bamwe abakinnyi bafite experience mukabankiriramo mwabereka icyo nshoboye nka Mauricio Pochettino nimba mwaranyizeye munyizere bwa kabiri dukora ibintu bifatika icyo gihe bita Mauricio Pochettino Chelsea iravuga ati vuga ugize gute uvuye sawa bajya kuri Enzo Maresca ubwo magnifique na rebe kuri titre gatoya akosore bazana uwo bita uwo bita Enzo Maresca Enzo Maresca araje atwaye conference atwaye ikisi cy'amaklub Enzo Maresca hari ibyo mutumvikanye na nyuma y'igikombe cy'isi akenshi Cedro nzi ko uyu mutoza atwaye igikombe ekipa ari ifata ya mbere mu kumwicaza ikamuganiza kumwongera amasezerano muri make imuhembera ibyo yakoze kumuhembera ibyo yakoze ni ibiki hari ukumuhereza zimwe muri transfer z'ingenzi yifuza hari no kumuhereza kontra abatoza benshi nta nubwo bahitamo kontra mbere yo guhitamo squad bazakomezanya kuko ati nimba mfite imyaka 3 ibiri kuri kontra yanjye nta kinyihutisha ahubwo mumereze squad nizera yuko yambikira indi credit ihagije muri banki icyo ngicyo akagira gute akagishyira ku ruhande umutoza baramwirukanye kubera ibyo batumvikanye ariko byaturutse kumuzo kuba bataramukoye ibyo yifuzaga ageze atangira kwigumura unusual statements arazikora equipe tugomba kurinda institution mbere baratandukanye haje mu bitari ya Senior aho niho nibaza kuzana Liam Senior mutandukanye n'abatoza babiri barimo Pochettino na Enzo Maresca what was the meaning byari gutunga umukoci sibyo wa muntu mubwira akumva yego mwidiye sava ariko saka kanya ko biri kugorana ko turi kubona yuko ihisi y'umupira itari bujyane n'icyo kintu akaba ari wahita ahuriza rero amakuru nuko Mantlo nawe yatangaje yuko ngo Chelsea irifuza umutoza wo ku rwego rwo hejuru high caliber profile byaba karusha afite Premier League experience Mantlo nibyo yavuze ibyo ntacyo bitwaye reka tujye ku izina Diego Simeone Diego Simeone akakanya Cedro reka turebe karite z'abakinnyi bari muri ATM atoje imyaka 10 turebe na karite z'abakinnyi bari muri Chelsea turebe n'imikinire yabo sibyo reka twibaze ese equipe ya Chelsea kiri gutekereza umugabo wabaye muri Atletico Madrid bihanganira trophy seasons akakanya Diego Simeone yarari kuri blink yo kugira the most historical Atletico Madrid season ariko akanya birasa nko bigiye kurangirira mu mazi ahise atsindwa na Sociedad ku gikombe cy'umwami reka twegere inyuma mu myaka ishize same story Diego